Piştî rakirina qedexeya derketina derve li seranserî bajarên Rojavayê Kurdistanê, Rojhilat û Bakurê Sûriyê ku ji wê demê ve hetanî niha du haletên tuşbûnê vîrusa koronayê nehatine tomarkirin. Berûva jî navxweya Sûriyê ya ku roj bi roj jmara tuşbûyan lê zêde dibe, herwiha li welatên derdorê jî. Şaneya krîzê di amadebaşiyê de ye ji bo her rewşeka awarte eger li deverê انجام بده. نهاجي او حمو امدا باشي قوما دس بيكرمون او ناكن هذه سجي تمام دبن او نافد ما امدا كرموش بوني كارانتينا يجبوني جهاز تحليليه وناكي انجي بوني رازانا كاسينا خوش او ناكي شخونها حمو امدا كريمه بردوامن لگور روشاگو هی امنها ادشوپینن شانا کریزی هین سرکاری خویا یا هم سر استاد تندرستی سر استا هرما جزيرة وسر أستا باكروش غراتي سوريجي نا حمو شاني مي كريزي لسر كاري خونا فجبرولوجي أمي مزين روشاق وهي أم تشوبينن وحمو برياري بيويست و دستيات هندروسي و وربك سيمهن قدغيا كو هاتبو سپاندن گلك زيانن آبوري لپاشخو هيلان كو حتاني نهاجي هنكس إيشاوي دكشينن لجبو پاراستنا دوري و خلقين ويج فيروسا كوروناي زیاندارên qedexeya derketina derve te kes dikin ku ew bi biryar û rênmayên xweparastinê re ne ji koronayê. Ji bo hezrê jî mişkile nîne ji her tiştî muhimtir tendurustiya milat muhîma ha met'ameya kara maddiyeta ne muhîma. Nihakê divê demeyê de süreceka haloda pêjî tendurustiya milat önemli yani ji bo vê yekê çi qerara got bêstandin em jê re em saygiyê digirin. Li Rojavayê Kurdistanê Rojhilat û Bakurê Sûriyê di 23 adara îsal de û ji bo rêgirî li ber belavbûna vîrusa koronayê şaneya krîzê qedexeya derketina derve ragihand û nêzî sê heyvan dirêj kir. Di 16 pûşberê de jî dawî li qedexeyê hat. Niha jî ji ber hejmara tuşbûyan bi vîrusa koronayê li navxweya Sûriye û dewletên hevsînor zêde bûye, metirsî hene ku bi rengekî ji rengan korona bikêje deverê. Lewma tê pêşbînîkirin di rojên pêş de şaneya krîzê hin biryarên nû bigire dest. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.